Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe. Hey, ezasekhaya ziyadida. Ziyadida ezasekhaya uma ngabe uhlanganisa ekaVusmus Cat Matlala, ekaHungwai Maumela, ekaSuluman Karim. Uyabona lolu mbimbi lolu bafowethu, hayi bafowethu luzobulala lolu mbimbi, luzobulala abantu lolu mbimbi, luyingozi. uKarim Suluman mangabe testifya kuMadlanga namhlanje uveza ukuthi noma kuvela ukuthi kunezimali ebezikhokhwa uVusmus Cat Matlala eziya kuHungwai Maumela, kodwa lezi imali aziyi direct from kuVusmus Cat Matlala zisuke straight kuVusmus Cat Matlala ziye straight kuHungwai. Lezi imali zikhokhwa kuSuluman Karim, ebese uSuluman Karim ayise kuHungwai Maumela. Ubuza ukuthi u-evidence leader kungani le mali bengasuki straight lapha kuVusmus Cat Matlala iye straight kulokhuzane kuHungwai Maumela. Uthi uSalim kuSulumane uthi uSuluman Karim uthi ingoba bekunemali yena abayikweleta uthi uVusmus uCat Matlala bekunemali abayikweleta uKarim, so therefore ubefika mkhokhele ebese bethi enye uyidlulisele. Hayi bafowethu iyaweza umqondo lento siyadlalwa la. Siyadlalwa la. Lezi izigwili ezirich zontathu, futhi lezi igwili zonke zinama VIP protection zonke a strong gabi, yabo akaVusmus Cat Matlala bese kuba uSuluman Karim naye ushaya ngenkunzi malanga ye-security company ene-VIP protection heavy kabi, namanye amabhizinisi awu-private and confidential. Nawe uyifundela kwezakho ekutshele yonke into, khohlwa njengesidoma esikoleni. Manje le emali evayiswayo kanje ukuthi njalo mangabe uHungwai kunemali ekufuneka ikhokhelwe yena isuka kuVusmus Cat Matlala, ayisuki lapha kuVusmus Cat Matlala iye kuHungwai Maumela. Cha, ayikwenzi lokho nangephutha. Isuka ivayi kuSuluman. Imali nje kaHungwai esuka kuMatlala kuVusmus Cat Matlala isuke kumele ize iyovaya lapha ya kuKarim kumnyama kubufu iyavaya. Kungani izivaya? Ukubeka ngokuthi ngoba ubemkweleta uVusi. Can you imagine uCat ikati lemnyama belikweleta uKarim? Really? uCat ubekweleta uKarim? Hayi bafowethu ngiyazi lento, kodwa lezi imali eyikhokhwa kanje this 3. Hayi, after this video ngizobe senginipostela ke this big 3, the big 3 ngizonipostela yona okuVusmus Cat Matlala, okuSuluman Karim, okuHungwai Maumela. Lezi qomqomo zosomabhizinisi ngizonifakela zona isithombe sakhona esekune voice yami phela, kodwa iyadida. Enye into ayivezile umnumzana uKarim ileyo ukuthi uCat Matlala wakwaboleka imali ewu-10 million kuyena. Kuthiwa le mali yekwakuyani, uthi wayekweleta uSARS. Yayizwa le? Uyayizwa nale uVusmus Cat Matlala uboleka imali uSalman Karim
ukuthi akhokhele uSARS. Yabona ke le ngi-interested ukuthi ngiqhubeke ngilalele le bafowethu. Ngiyaphoqeleka ukuthi ke ngime ngizoke ngiwidrobe kancane kwelezi kwi-geopolitics aphesheya o-Iran no-Russia nobani manje ngizoke ngime ngoba ngifuna ukuyizwa le ngifuna ukuzwa uvutho ndaba wale khona la yakhona kuzomele ngiyilalele uma sekubuzwa ama-questions sekubuza kahle sekubuza ngampela ke manje amajaji lawo 3 mase kubuza ke leza yibona zayingqwele zo3 ezihlala lapha uyibone ihlezi kanje zithi zibe ulayini mase kubuza lo line up ngifuna ukuzwa kahle ukuthi kwenzakalani ngoba usazoyiphendula imibuzo ejulile uNdodamfino lo uSalman Khalem usazoyiphendula kusazomshubela ngifuna ukuzwa kahle bafowethu kodwa iyadida le ukuhlangana kwale 3 mosquitoes iyadida ngoba umbeka njengokuthi uKhathi Mahlala umuntu obomngani wakhe and bafowethu futhi ningakhohlwa mina sengiyasola ukuthi lo uHangwayi urana ama-business kaCyril Ramaphosa angazi bafowethu ningangijudge kodwa nami ngiyasola manje umuntu onana imoto kwakhe engena ngisho ama-number plate imoto eyibizayo umuntu onanemoto ebizwa u52 million kwakhe egcekeni engenamaphepha ama-number plate njani hayi bafowethu imoto zohlobo libiza ngaka hayi bafowethu ngiyasola ukuthi onke amabhizinisi kahulumeni kahle nangumuntu owahendlishayo on behalf of unumber 1 wecountry yabo and kunomuzi owumakhelwane wakhe kanje ngisazongicheckela ukuthi ubani onalowa muzi uyini kuRamaphosa engazuthi uyi sort of spokesperson ngizo-research igama lesibongo bese ngibuyela kunena kahle bafowethu le ndaba ngizocela ukuthi ngilalele ake silaleleni kahle le ndaba yalapha kuMadlanga Commission kuyaphutshwa danko